Selamat malam orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Senang dapat kembali berjumpa dalam Lentera Malam episode 5 Mei 2021. Menikmati kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita hingga detik ini adalah sukacita yang kita syukuri, di mana Ia masih memberikan kita waktu untuk datang bersekutu bersamanya, mendengarkan kebenaran firman-Nya yang nantinya akan ditaburkan oleh hambanya Bapak Pendeta Daud Kaluring dengan tema Lumingka lan Pak Panundukna Puang. Salama bongi Pak Pendeta. Salamat bongi Teni. Salamat si tamu mali umba nakua kareba Pak. Kure semangat kareba melo. Kure semangat langan puang matua. Kure semangat. Belan na pangantana tamak din si tamulan bongi to temo. Amin, Ya, amin. Pak. Kure semangat. Selain itu orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama PPGT. Di sana ada Kakak Irene Ransi dan Saudara Malvin yang mengiringi. Apa kabar kakak-kakak? Baik. Puji Tuhan. Nah, orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, bagi orang tua yang belum subscribe, silakan subscribe YouTube Solidio Rantepo Channel dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan episode Lentera Malam selanjutnya. Jangan lupa juga share link saat ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang meluangkan waktunya untuk bersekutu bersama pada malam hari ini. Dan bagi Anda yang rindu untuk kita doakan pada malam hari ini, silakan berikan pokok doanya di kolom live komentar saat ini, atau dapat mengirim pokok doanya melalui hotline Solidio Rantepao 0822 1019 13. Kalian bisa SMS atau WhatsApp. Mari saatnya kita fokus kepada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya, tetapi sebelumnya kita memuji Dia dengan pujian Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku
dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Toma tuangku siulu solanasang tu di pakaborok lan sanganna puang ta puang Yesu mangka mata perang itu Pak Pudian kumaya tu puang ta puang mak pakaborok ya tu puang ta penombai puang makaritutu medaranai lan mintu allo katuanta lata basa tu misa tanda Pak kaborok na puang matualan kalau mingkan na misa tomeng kaola misa tomak patongan ulingkai maarupa-rupa agan katuan. Dolo dia melata basa tu kadanna puang matua mai komita mas sambayang. Ki penombai komi o puang matua ambek mamaselan kadatuan suruga ki pamadatu tu sangami. Belanna kamu tu puang matua tontong ki patongan ki pamadatu tontong kianga mak panunduk siya mak pasakelan mintu allo katuangki. Na lambi om atun na lante mabongi totemo dolo dio may lamelayo kanni umpelayoan ni tekatuan Pak kamasyami laki nandung tu kadami laki basa opong matua siya lamelada kan apa tu nakalo penami ki patongan dio na Pak kaboro mi kuasaikan penamasalo mi opuang matua tetau mi lama kada saya temay mintu sang silurangki tu umpana ata ite kamenomban. Siya temito matuang kisang silurangki tumak perangi dulu ongan banua pantan si misa. Kuasaikan solanasang. Mitarima kan opuang matua lansangan na puang ki puang Yesu. Ulendi panganta na puang penamasalo ki masambayang. Haleluya. Amin. Tomatuangku siulu solanasang tu di pakaborok lan sangan na puang ta puang Yesu laku basa tu kadanna puang matua lan mai kadadian pasala talung pulo misa angka sang pulo misa saya lako angka sang puluanan. Kejadian pasal 31 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Nakua tu kadanna puang matua mak kadami tu malaikatna puang matua lako kaleku lan tindo Yakub mebalimo indesiana nakuami totemo bangunan ni tumatammu tiromi tumintu bembek laki tu urundu bembek birang den balo den samboratuk den salepang belanna kutironasang mo
tumintu penggauranna laban lako kalemu. Aku mo tu kapenomban dio Betel. Inan muni umboloy minna tu batu tanda. Ia mo tu inan muni mangalonan lako kaleku. Totemo kedek moko amutasu lan may tondok iate sule lako tondokna sang dadiammu. Mebalimi tu Rahel solalea. Den para kataki ba tumana lan banuan na ambeki. Tang nasangarakan nika kumua tosaikan. Belan na nabaluk mo kan siya napepurai tu sombaki. Belan na mintu tu kasugiran mangka na ala puang matua dio may ambeki. Inang apang kisya mo. Siya apan na anaki totemo. Pogau itu mintu apa na pokadangko puang matua. Ramporandanna tu kada kaboro na puang matua. Rampolan tanga-tanga kasih pulunganta mabongi totemo. Lumingka lan pak panunduk na puang. Berjalan dalam tuntunan Allah. Den misa datu napurai male rumangan batu undaka bayraka lalu pangala batu aparaka nenek male sola kaunan na tama pangala den misa ngalo na si pak kada mekutana tindek datu lako kaunan na nakua mu patongan rakai ko tupuang matua nakua mi tindek kaunan na mebali maapari datu mu mekutana raka nakuami tindek datu belan na pembuda-buda kuolailan katuangku kumanang taya tupuang matua. Nakuami tindek kaunan na iya ke aku datu kupatongan tupuang matua. Den misangallo malemi tindek datu sola kaunan na tama pangala. Na alam itu bayi. Yaton na male montoy yatin de bayi na keke tuliman na datu na malay turaka na misa. Sengkem itu datu lako kaunan na. Na kaya mo rakamusanga mo patongan tupuang matuate kaunangku. Mukua na pakaboro ke itu puang. Nakamaseki na matumbay na keke na atebay na lesu raka kumisa. Sengke tindek datu lako kaunan na. Sule mi lako tongkonan layuk na natarungkui napatangi tindek kaunan na. Sangapa to mondo tuliman na tindek datu. Iaton na mondo mo natole male tama pangala belan na nang napuray tumale rumangan. Undaka bay Lampung lalu pangala. Iaton na mentama mo pangala, pusa mi tindek datu. Na alam ito Lampung lan pangala. Iate to Lampung iate na puray unnala tau na penomban lako diatan na. Na alami tindek datu. Iaton na alami na pungomi na garaga inan pemalaran. Iaton na mangka mo tu inan pemalaran. Naangka mitu datu langan inan pemalaran. Nanonok mitu laabo lanarere tu datu. Apa itu nala urere mi den mi untiro itu liman na datu. Nakuami oh. Tak na bisa di penombante tau iya tela ko dia tanta. Sikutana mina ko matumbari nakwa kasera itu raka liman na. Tak na ganna, tak na sundun kela di pemalaran ni lako dia tanta. No kadako tu diata na sengke. Si Pak Kadami nalusuram mi tindek datu. Nabuka itu pungona nasule lako tongkonan layukna.
Iya ton na sala ko tongkonan layu ko na male minatiro tu kaunan na lan patarungkuan lan patang. Narakai. Nako o kaunangku. Ku patongan, kumuanang din tupuang matua mo patongan. Nalendokan na, jomay kasanggangan. Nakuami tu kaunan na matumbari datu. Nakomangka na naala to lampung lan pangala. Apabila na tayo nagana turakka ako. Iya mo to nalendokan na tayo kudadi na penomban lako diatan na. Naraka mi tu kaunan na nako pagari na. Mangka ko kupatang, mangka ko kutarungku. Nako ami tinde kaunan na da mo susito datu makada. Garapa kinatay mo patang na. Garapa kinatay mo tarungku na. Male miki sola rumangan tama pangala. Naalaki to lampung sola dua. Tantu aku tumangka na pemalaran. Sabagan na turaka aku sang pulo. Siraka mi sola dua. Nakuatu datu. Iyo kau nangku. Totemo ku patongan duka mo kumua. Iya tupuang matua. Den siya tontong makpakaboro lan katuanta. Tomatuangku siulu solanasang tu di pakaboro lan sangan na puang tapuang Yesu. Tapatongan duka siara kato temo lan penaanta kumuanang den tu puang matua. Siya tontong sitongan na marasan umpogau apamelo lan katuanta. Nenek pembuda dadi tu agan tang naporay penaanta. Tang naporapa penaanta dadi lan rupa-rupa kalumingkan katuanta. Yara kaan na diyo na agan pengkaranganta. Nenek ki mengkarang kumuan taampa saro. Lan agan katuanta. Nenek ki lumingka undaka itemay apa melo. Apa biasa bu tu apa tang susi lan na penaanta. Susi duka mo to tu kalumingkan na Yakub tumangka tabasa. Maarupa-rupa apa mangka dadi lan katuan na Yakub tu sitongan na tang naporapa siya tang naporay penaan na. Mangka naula kakan na lan kasengkian na namalay untampe banuan na ambe na sindo na. Mangka lumingka lan padang pangalaran lan kamatakuran kamagyangan belan na misa-misa lumingka. Sala ko dio betel misa-misa mamma. Sala ko tondok na paamberan na lako laban. Napakena paamberan na. Napakena batusan na laban. Tomatuan ko silu solanasang apa denda dua kara-kara. Tu paralu tape maranga untiroy tekadan na puang matua. Mak pempisan na. Ya antamarasan umpenombay puang matua. Ya tu penggauran tapogau tak na pa ade dio pentirona puang totumampata. Nakwa tu puang matua mak kadalako Yakub lan aya sang pulomisa. Mak kadam itu malaikat na puang matua lako kalekulan tindo Yakub mebali mo indesiana aya sang pulo talu nako aku mo tu kapenomban dio betel inan muni umboloy minna tu batu tanda. Batonan na kumayaton na mengkaola tu Yakub. Yaton na menomba tu Yakub, yaton na maabulololong tu Yakub, dio olo malabi na puang matua, yatu apa na pogaw Yakub, tak na pa de, dio pentiro na puang matua. Takilala itu na ton na dio betel tu Yakub, marasan mama tu Yakub, ana den malaika na puang matua, lu daw may lulangan langi, ulendui enda. Nama kada tupuang matua lako Yakub nako aku mo tupuang na nenekmu Abraham siya puang na ambekmu Ishak. Ya te inan mo na mama laku bengko siya laku ben batimu. Napatongan Yakub tu kada iya to namilik to na melambi na alay tu batu na alon ni na boloy minna. Batanan na kumua
Yang ta'ala atu menombah. Yang ta'ala atu mengkaulah. Yang ta'ala atu umpamadatu puang. Tak napa ada do pentiro na puang matua tu apa tapo gau. Mak penduan na. Nakua tu puang matua mak kada lako Yakub. Ya tu mintu apa napo gau Laban lako kalemu. Kutiro siya kutandai. Apa ratu napo gau Laban lako Yakub. Napakena Laban tu Yakub. Pemuda na sondai Laban tu sarona Yakub. Batanan na kumaya tu mintu penggauran kadakina Laban lako Yakub. Tak dukan na pakde do pentiro na puang matua. Ia mo telatan mengkilala solanasang maananungan lan penaanta kumua. Ia pole kedendukai apa tang melo tapogau. Den ni mani apa marasan tang melo nananung na tanga-tanga penaanta. Laming kilala ki dio na tekadan na puang matuan na kuwa. Kutandai, kutiro, kutaru tu penggauran na Laban lako kalemu. Tak na toro maapakapa tu puang matua. Sangadina na kuwa tu puang matua. Napogau Laban tu kakadakian lako kalemu. Apa ya tu kakadakian na Laban. Kupo pemdadi kameloan. Kupo pendadi karongkosan. Kupo pendadi kamuparan lako kalemu. Ia moto kombongan malabi na puang matualan katuanta. Mak pempisan na pepasan kaborok na puang matua. Taming kaulah susi Yakub. Susi kaunan na datu. Maarupa-rupa agan katuan dadi. Male tama pangala sola datu. Nakeke ibai lampung tu datu malay tu liman na. Tapi tontong mak patongan kumua. Kupatongan tu puang matua den siya tontong mak pakaboro. Susi Yakub male lumingkaw tampe banuan na. Untampe ambe indo na. Apalendu mamasena puang matontaranaki. Usaladan nilan kalumingkan na. Mak penduan na. Baiden penggauran na padanta tolino. Marasan na pemapa di penanta. Bain na den buangan kadana padanta torotolino na pobangke penaanta. Baiden penggauran na padanta tolino tutasanga kumata na si pato na napugau lako kaleku. Napomase penanta, napotuupe penanta, tang naporapa penanta. Apa mangka kada kaborok na puang matua lako Yakub mak kada na kuayatu. Apa mangka na pogau Laban lako kalemu. Kutandai. Batanan na kumua. Yatu penggauran kada kena tolino lako kita. Makuasa tu puang matua. Umpo pendadi pasake. Umpo pembali kaparanuan. Umpo pembali kamuparan lako kita solanasang. Saya lako susi datu. Naraka tu kau nanna. Na mangaku kumua kupatongan kumanang den tupuang siya marasan umpanundu katuanta. Susidu kamotolako kita solanasang bain na den kalumingkan agan katuan tang naporapa penanta totemo. Yaraka na diona apa taposara. Yaraka na diona kasiumpuran tapadanta tolino. Batu kasiumpuran lalu pak rapuan. Batu den itu apa taanga masay mo tapas sambayangan. Apa tae pa an naparampoy puang matua lako kaleta. Taala karaktasan susi Yakub mak patongan. Kumatontong puang matua mandarana. Nenek to tumampaku mak pakaboro. Lan mintu allo katuangku. Ya moto may komitaw la itu katuanta. Lan pak kaboro na puang. Talumingka si turuk kapatonganan. Tumangka na olay Yakub. Siya mangka duka na bendanan tindek kaunan na datu. Kumanang den tu puang matua. Tontong mak pasake. Tontong mak pakaboro. Tontong medaranay. Lan mintu allo katuanta. Salama bongi. Salama unanung kadan na puang. Siya salama perasay mintu pasakena. Lan mintu allo katuanta. Amin. Wah, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, yang mengingatkan kita saat ini untuk
selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena saat kita mengandalkannya, kita akan selalu merasakan kehadiran Tuhan. Jika saat ini kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, mari bertanya, apakah kita benar-benar selalu mengandalkan Dia dan mau datang kepadanya? Nah, kita akan berdoa bersama. Bagi orang tua, saudara yang rindu untuk kita dukung dalam doa, silakan berikan pokok doanya melalui kolom komentar atau hotline Solideo Rantepao 0822 1913. Tetapi sebelum kita berdoa, mari kita mendengarkan pujian dari nyanyian Kombongan Aparatu Talung Pulo Karuah. Moya batu urampoiko buang urondongko naongan niko mama sena buang urondongko buang urondongko lama tanah lama susah iya urondongko buang urondongko. Katuoamu napanundu buang urondongko na perang itu pangandomu buang urondongko buang urondongko lama tanah lama susah iya urondongko buang urondongko buang urondongko lama tanah lama susah iya urondongko. Buang urondongko. Na pamatotok duka miki tepak pudian mangkan na angkaran di puanak di posiulu kumoya tupuang matoa tontong merondong totu mampata nenek mesaladan susi kalumingkan na Yusuf Yakub susi duka kalumingkan na datu sola kaunanna susi duka kalumingkan ta sola nasang da tamasiri umparampoy tu kamamaliranta laka olo malakbi na puang matua. Bela namang kami kina pamatoto. Susi Yakub to na penombay puang matua dio Betel. Tak na taade dio pentiro na puang matua. May kami tatulakilan pasambayang. Tarande pole paraya. Tu may maarupa-rupa kameloan. Tu na parampo puang matualan katuanta. Dia siata tuku mentingayo umparampo itu kamamaliranta. Dio na batu pira-pira ton na puang matua tulan kamalaman Batangkale. Ia mo tu Ibu Ruth Bandaso, Ibu
Sarce Manganan Ruga, Bapak Sujono Saranga, Bapak Daud Pongsapan, Ibu Yulianti Grace, Ibu dari Ivana Julia, Kevin Diomangkasa, Ibu Mariati Parandangi. Naya duka tu Bapak Edi Tondok, sola ibu, sola anak-anak Diomalang, isolasi mandiri. Lata kure sumanga tarande pole paraya, tumay anak tabati itataruk bulanta tumangka maujian jo SMA SMK, mangka mak pengumuman, dan duka tu marasan ungkampai pengumuman, lamalium pataru kuliah na kapasikolaan na dio pasikolan perguruan tinggi negeri. Ia mo tu Gafrila Nadia, Tessa Malewa, Valencia Putri, Annabella Gladisia, Angela Kristania, Gracia Violeta. Siapa tu pira-pira patoto nakta tang disabu sanganna, apa minata na disabu sanganna, lata pasambayangan. Den naupa nakamasay puang matua na dolan to tumampata susi kalumingkan na Yakub. Tak na lambay puang matua. Maadaren tu puang matuan dolan ni. Umpem pati tu may kameloan. Siya inan tulan na yung pataro kapeladaran na temi bati ita. Ya tu SMP SD marasan maujian. Siya lata pasambayangan duka. Tutoruan to matuan ta. Juluongan banua tulan aagan kamatuan. Tak na dipenasan ni tu atu katuan na kamasyang ki puang matua. Mun na biasa lan ki kama pakdiran agan katang pak belaan apalata kurre sumanga tu umuru kalando banuk karurungan na kamasyangki puang tatumampata lata pasambayangan duka lata timang kurre sumanga tu krisye na paganna puang matua rekenan tahun kadadian na 35 tahun na sirupang duka iate siulu na kamasemo puang matua bati lan katuan tananan dapo. La tatarima ta sorong kure sumanga kaparanuan susi Yakub tu katuan ta di olo malabi na puang matua tama sambayang. Kure sumanga kipakendek mati olo malabi mi puang ambek mamaselan kadatuan suruga. Ki pamadatu komi ki pamaindan komilan kamenomban mabongi totemo sialan mintu agan katuangki. La mentingayo kan ni opuang matua mati olo malabi mi susi tomi pakaboro Yakub lan kalumingkan katuanna. Si sonda si tuka tongan toda opuang matua agan katuan mangka nolai. Apa kurre sumanga mangka kipelalan mintu agan katuan na kuma tontong pole mitiro mi pemanta tu mintu apa mangka na pogau. Atu nangina ton na malinguntum penombay komi umpamaratu komi usa abu sanga maratu midyo tondok betel. Tontong natiro mata kaboro omi opuang mata tumintu apa na pogau. Siya ton na pogau apa tanga melo tulaban lako kalena ta edukan na pa dedo pentiromi. Ya mo pala ito opuang mata ada ikan ni patongan susi Yakub unolay agan katuangki susi misa to mabu lololong. Siapa to yang ido may katuangki opuang umpogaukan ni tutang melo na lako padangki torotolino. Puang ambek mamase. Angki tumengka umpalakuan ni pasake pak kaboro omite may anak-anak to mangura. Tutang me kata tang me kaboyo umpanundu ite kasi pulungan susite atu totemo. La tontong to da misaladan la tontong to da mirinding pala mi poparannu penanna. Na makaritutu temi anak-anak mi unangkaran ni tepak kamayan susi tema bongi to temo. Kurre sumanga opuang matua bak tu pira-pira taum mi anak-anak mi. Tumang kama ujian jolu SMA SMK. Marasan maates la marasan umperangi opuang matua tu diona. Kama maliran nala umpataru kapeladaran na jolu perguruan tinggi negeri. Dem pato datang kisah abu sangan na opuang kapakamu untande untaru si misai. Lami doluan toda susi kalumingkan na Yakub. Lami pasak ke toda susi pak kaboro milako Yakub lan kalumingkan na. Puang ambek mamaselan kadatuan suruga anak-anak kijulu SMP SD tumarasan maujian. Lami pasak kedukan nama adin ulendu imeloy temi anak-anak itu iyan na to.
Kure sumanga dente may anak mi opuang matua tu kure sumanga duka allo kadadiana. Sirupang kure sumanga tu diona bati mang kami pak kamasean. Kure sumanga pole paraya tumintu mamasemi. Kikilalay opuang matua temetoran to matuang kidolu ongan banua pantan si misa-misa. Tangla na penasan ni opuang mata umuru kalando banu karurungan mi pak kamasean. Mo ito da na nenne biasa temisaki nenne temiramun katang paabelaan dadi. Apala natarima ya tommi susi misa tomeng kaula susi Yakub lan mintu allo katuan na. Batu pira-pira duka tomilan kamalaman batang kale. Tumangka kisah abu tu sangan na opuang. Lalante tondok jolu mangkasa jolu malang. Batu pira-pira inan duka paptang kisah abu pantan si misa. La mirinding pala mi kulambu taruno lami pamatoto puang matua. Na tommi ya temela tilendok jome sakiramun na sule matoto sule parannu. Lami tulak lulangan opuang lan kapatonganan susi pak kaborok milako Yakub. Opuang. Den ni mani tu kamamaliran den ni mani opuang matua tanda kure sumanga den ni mani pamamagasa. Tula pantan na parampo temitam mitu sipulung lan pasambayang. Lapantan mi perangi opuang matua na parampo itam mi lan sangat tuat. Opuang, tangupo pimani na parampo taumi, tang sundun pimani na iya taumi lan penaan na mairingan na kapatonganan. Kamu puang matua sumpu mamase sa palabudala ko mintu panampa malakbi mi. Lami papayan tu pak kaboro mi susi pak kaboro mi lako Yakub. Lami pamanasa tu pandaranami susi tu pandaranami lako Yakub. Lami pamatoto pasakemi susi pasakemi lako Yakub. Angki tuo marampa dote kuli ina padang Siria pasakemi. Lansangan na puang kipuang Yesu. Puang tumangka mate siya malimbangon. Siya tumangka nadaikan masambayang susi tu nakua. O ambe ki daw suruga. Kipalaku ana dipakalabi tu sangami. Ana patalo tu parentami. Anna dadi tupak perayam milan telino susi daw suruga. Bengkan silasan nakikande allo iate. Siapa ade itu salah budangki. Susi kami umpagari salana to kasalan lako kaleki. Siada mi loran kan di roso. Sangadin narinding palakan. Da narandan kan di ata bulituk. Bela na kamu nampui parenta. Sia kapan. Sia kamalakbiran. Saya lakona. Amin. Orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah Lentera Malam saat ini. Saya mewakili tim Solidio Rantai Power Channel mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daud Kaluring. Terima kasih Pak untuk pelayanan pada malam hari ini. Kure sumanga. Tuhan Yesus selalu memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Amin. Terima kasih juga kepada teman-teman PPGT di sana yang telah memuji Tuhan. Dan juga terima kasih kepada dekorasi oleh Om Nathan dan Bunda Lili Anggui dan juga Bunda Deborah Paseru untuk dekorasinya. Tuhan memberkati. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara yang setia bertumbuh bersama melalui Lentera Malam yang Tuhan anugerahkan. Di sini sangat ada banyak ya yang stay tune. Ada 102 orang. Wah, halo untuk Saudara Ripka Suejono, Bapak Simon Malewa, Bapak Fredik Balak Padang, Saudara Ivana Julia, Ibu Yospin Biu, Ibu Bertin Gasong,
Ibu Esther Parimpung, Saudara Edi Daniel Tondok, Saudara Julisen Natipulung, ada juga Saudara Aisius Pasapan, Saudara Arif, Oma Kael, ada juga Ibu Takari Palinggi, Ibu Yuliana Bedi, Ibu Maria Payung, Ibu Dina Parapak, Ibu Nelly Pakan, Bapak Hendrik Lebang, Ibu Kristina Maroko, Saudara Anton Sampai Lambau, Saudara Niko Palinggi, Ibu Sarce Kumau, Saudara Markus Tanga, ada Bapak Daud Barung, ada Hardianti, ada Ibu Agustina Bida, ada Ibu Manase Ganja, ada Ibu Tabita Rongrean, ada Saudara Ratna, ada Abiatara, Ibu Justina Topadang, Bapak Matius Meti, Ibu Kristina Maroko, Ibu Hermin Gentina, Saudara Julisen Natipulung, dan juga Ibu Mariati Parandang. Terima kasih banyak untuk kesetiaan orang tua saudara, dan sampai berjumpa di Lentera Malam episode 7 Mei 2021 pukul 19.30 WITA hanya di Solidio Rantai Power Channel. Serta jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share channel ini agar semakin banyak saudara kita yang bersekutu setiap malamnya di Lentera Malam. Saya Tenny, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita. Perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa
menjagaku senantiasa seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan berhenti